Kichipeungut ki MLA ki babuntam kaspa na baro ki MLA. Berengkong di umidba lingdo District West Khasi Hill Constituency Mara Parti UDP Kerta Pak Sanpulais Nem Kerta Udon Cispa Asam Hindu Klur Baade Wilson Isbala District East Centia Hill Constituency Sutengah Saipung Parti Indian National Congress Kerta Sanhill South Nem Kerta Udon Cispa Artusan Klur Tengka Palai de Iwalini Kharbani Ribhoi District Mahati Constituency Parti SSPDP Lapu Kendai Senem Kerta Cispa Kendai Kru Tengkar Pasau de Netlang Lingdo East Centia Hill District Constituency 6 Clear Parti NPP Menurut South Senem Kerta Udon Cispa Arkru Tengkar Pasande Asyahel di Sera West Garo Hill Konstituensi Raja Bala Parti UDP Lapisan Senem Kerta Ratusan Kru Tengka Pendriu de Chris Mary Kharpuri East Khasi Hill Konstituensi Shela Parti MPP Santusan Senem Kerta Kedon Sampai Kendai Kru Tengka Pendriu de Mathodius Dekhar West Khasi Hills Konstituensi Mausen Road Parti SSPDP Non Santusan Kru Tengka Oprade Jem Pasang Tunggal Sama West Garo Hill Dadengkre Konstituensi NPP Sobnyo Senem Kerta Non Santulai Kru Tengka Kendai de Ronald Rikmang Sama West Garo Hill Konstituensi Salman Para Parti UDP Santo South Senem Kerta Udon Santo Wekru Tengka Westpeu DU Terisus Maulot East Khasi Hills Konstituensi Maulai Indian National Congress Santo South Senem Kerta Udon Santo Wekru Tengka Kini deh kita kicipau mut ki MLA Ibahet sepatam Apok Mekhalaya